Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke West Gentia Hills District ke khatlain trik ukalaling kot arajar arpusau kala penlong ya ke send off ceremony naga bentaban lumlang ya baro kirang bat kit heyele kai shwa bakin mi na po ke district banya shimbenta ha lumpung yele kai ke bahe ha ke jilla kata ke 5th Meghalaya Games arajar arpusau ya ke send off ceremony la penlong ha po Indo Hall Stadium ke bala penyai da uba Patrick Lamare ha ke jingidon lang Deputy Commissioner ke West Gentia Hills uba BS Solia kinong penyai ki kime ki pa jong ki rang bat ki theyele kai na lor ki wei u Deputy Commissioner uba Solia ha ba ajing kren ula kurku kerdo bat kit bok kit riang nya baro ki rang bat ki theyele kai ha shwa bakin mi napo ke district ula kinturu bakin long ki batip ya ka akor ka buram kamtam sasnong nongwei bala kerpat ba andala poi satura amdei ban pet yi jingduna hang ne hang tai bat la don kino ki jing e jingduna pentip seki nongelam ya ka kin hon knang bakin le ya ka badan kam ula kinturu i kirang mat ki theyele kai ba kin nang trestom bat ru banyale kai bha bat banyo khurshibon kita kama naga benta ka district baro kirang bat ki theyele kai ki district bat kumjuru ki coach bat ki manager ki don ars pa khan reungon ki bakin top ya shis pa khan nyongut ki de ki shnrang nyopu ar ngut ki de ki kintei bat ar fu nyongut ki coach bat ki manager kirang bat ki theyele kai ki district kin ya shimbenta ha ki khan re tu li jat jingele kai ki bakin top nado ka football athletic basketball archery volleyball karate judo taekwondo, wushu, boxing, cycling, arm wrestling, badminton, maupun wapong sika bat karak mokra. Kini kelempung yelek kai ke bahe ha ke jela kan sedang ke kat santrik bat kan kut hadu ke arpotrik ukelaling kot hanong ba tura West Garo Hills District. We come to the end of home environment subdivision dito begini timlah cerita. Keempat jadi ki coach ki manager kamtam ki player iwan cantiknya ni siapa lagi coach ki manager yang ni iwan ni coach ki manager yang perusal ni ki coach ki manager siapa tertib ni yang dia angkat. Dan saya bila mana buat cerita kamu dah omong balik itu mesti siapa hampai je iwan pagi iwan bahar iwan ka Meghalaya ada organize lah dengan game. Memang hayung puan ni ini person. Dekat kawan tam hobi ini mulai sebab semua community yang 100%. Dari wani tam lunas siapa hampai, waya sisi berpada iwa hamsan dur. Hampus di sosial media. Memang itu kian memang video itu hampus sosial media ramai movie ke isu wahai. Jadi tahu kerana ini wah siapa hampai ye ke live di game le bahag kami to dah ketik sedang kami now use them now upgrade dia Meghalaya ke no unity hagi senang dawan man di biang dawan di professional kerja organization welcome to the dawan di dia human professional di participation haga di Meghalaya ke suatu tu mesti dia dulu dia mentah ketik dia belum dia juga kita kemar mereka punya ledge tu lah penjual kita kemar gold silver bronze haka jika khap juga hi kita semua pilih ini kepada kita job pilih ini kepada kita job tapi kita kem job pilih kita job namun mulai tanpa pilih ini kita kemat juni dan lang nilai isu mentah yang jelaskan yang disiplin berpihak kepada Meghalaya Games pesan tadi lupa hijau maupun yoh pada isu mentah Meghalaya Games penlit pennya menmi nak West Gentia Hills mut tadi lupa hijau maupun lapau dan kejing kret nak yang ini dan kejing practice kejing legitimate ini kam lagi games disiplin seperti film film kena film disiplin itu sampai yang niru di dalam
jemut de kapau yang dibajak yang lang salang nomor mencuyo yang ni ba biadan ni asman ba ring ki berfat biadan ni dan buat kiki besio yang lang salang ni yang dulu melaksanakan aku kita sama ni hijab itu berfat hijab itu ki dengan keren ni keren sepakat di keren sepakat pang keren sepakat drugs ni keren sepakat besio jatuh ke ni keren sepakat besio ba hijab ni kena sama mata ba larung aman lagi dong larung aman lagi kiwir la beli drugs kia lagi social media lagi malah pensil dijemput berkat di kena sama baik kita dah job apa gitu kijeng hang ni bilang ini memang bagi konsentrasi lagi games lagi sports ini tur seperang ini match seperang nomor ba itu iblis ini kena sama para jemi man lagi dom man lagi tribin man lagi senang ni ha menit ha pas jadi is jadi apa film kasih jadi ajuni bro ini bagi long iki bagi to ni kiar lo di juga sini bro dia kiar lo di juga tur ni kerja beliau ini tur ni ya cemat ban menjok gitu ni ha job gitu sebenarnya ni ha job ha karate ni ha job ha football ni ha job ha athletics ni ha job orang gitu sebenarnya gitu ki bentar dia ki biar sia ka gemlang salang ni deh job dia job lang ngar badan ko ani jual yang long bit pai dia ki kaman ini bila selang ni akan ngono ko akan ngono khidmat akan cike ngono cike ko tak banyak ini cuma bro tolong pak loy wan ko ina ini keren ini sebab ini council ini berkat ini hikmat dia la belum bon dengan dan medan gaji bude la belum nangis sebab dat kai ketan puli juga ini le sebaik kamu ini berkat lagi kero ni apa mentahi kita ki bos ke apa ini di chef mission vice assistant chef mission dalam di bandar di ulang aku bos tapi bandar citura itu melayakan di melayakan di keren di vice president tentang di lomba tu ni jabat yang aku atau borong dia di posisi trio minumnya dan dulu ini keren para meni bayalam ya tim dan dulu minum cingke minum tengah ni antai banyak apa yang batu minum yang putih social media minum putih phone minum ring minum sendur ini minyak kredit nah kai ya kata di indan ini kai nasi kita baginya lombek kata jemut tersebut bagi jelet kai batinnya dan di semua bagi di wakla di lombek distrik berjob di lombek distrik belum hak setia